Nešto se čuje, Igor. Šut. Čuje se nešto. Hajde da vidimo. Šta? Vidi tamo šta ima. Nešto lijepo. A? Stačka, polak. Hop. Šta je tu? Ja? A? Stavili ti Ben 10 da gledaš. Šta je ovo? Ja? Pa kakva je soba? Kakva je soba? Ja? A? Kako? Super! Vidi! Šta je ono? Tata! Ben 10! Oj! Jes dobar! Vidite u Sergeja sobicu? Vidite ovdje? Malo. Vidite? A vidiš li Spider-Man po steljinu? Oj, Spider-Mani! A vidite kako je Sergej rukama hodao po, a nogama gor hodao, vidi? Vidi je nogama hodao. Oj. Sve nogama hodao, vidite? Kako ćeš ti spavati? Na stolcu. Kako ćeš, ne, ovdje gledaš na jastuke pokriti. Ajde, pokri se, da vidi kako će spavati, to će baba i tetka da gleda. Ajde, da vidi kako će Sergej spavati. Kako će spavati, tako? De, jel tako spava Sergej? De lez da malo vidimo kako spava. De bolan, de da vidimo kako spava. Aaaa, te reci, čao. Ćao! Reci čao. Ćao! Vidi! Ja, je lijepo? Jel ti super TV? A? Eto, a da smo... Vidim. Ne diš. Eto, care. Nemoj više da bi došao meni u krevet slučajno. Aj, čao! Ćao!